boy share YouTube the party TV uba so edi kan no subscribe dey am subscribe at my boss say na be videos be about on TV obeye bi ahwe e wo ho mama part e trende oni ne kunu Sofo Asiamah ene na wotwe ye die o ma trende saa de form aware no ehu no obi be bisa se na de na mama part aware entimi anye kakraka saa o isa se wo ye nipa kese e wo Ghana ha no be kasai e be kire mu se no mo peso mo ye bibi kakra bi e wo fie nti saa pepepe so no mo ye no mo ye kire no nkofo bebre e na che so mo kasa e de fa aware mu ebi mu se abranti etezi na ni wuhwe wo maame mu a e na wo fi na no e wo nipa do manim saa no arofo e na Kumchacha be blaste no sanso na Ogyam controversial enso aba be blaste oye Sofo Asiamah ene mama party enko ne koti Ogyam de no right koba ya to aso e de amount ese Sofo Asiamah wale aboche for Ghana for ese Sofo Asiamah wale la pamo Pastoral ke manako dia do Sofo Asiamah Asiamah wale wale why mature wale wo yere mema mo me mema bi agimi o ndu na mema bi agimi bi ni adana bi nsenyansa Asiamah wadwini mu da ho pa aya me nwanwa Asiamah what ma ju obi yire firi nsam akwa wale no aboche for Ghana for ya kan awade we ya Maame Agradaa ne Asiamah awale yi we nya Asiamah na ye ne ho ade o nya Asiamah na ye Maame Agradaa ho ade Maame Agradaa no ana atisika no ye Asiamah ho ade mundi o Asiamah woni kapre Asiamah woni kapre obi jene ba bi kakra bi no eye Maame Agradaa ana eye Asiamah ho ade ti Asiamah se wawale to waye mature Asiamah nti se wona wo yire na tie ade ya nya betwa ibe hu akokoro mo wure Asiamah na Asiamah nti woda wodwene Asiamah mebusa sumye be pa na wodi uti we Asiamah yi wode to so sumye be ya Asiamah enipa wotu fo pa ma wo wale Maame Agradaa no wahaw papa wodu ani manyam nyina kwaji sika Asiamah dabi ameka Maame Agradaa ememo no mutran nyina Maame Agradaa wisu mu wie eyi di ofiri efiri di nipa no open mu wie a onfa ne nyetwe Asiamah Maame Agradaa wo pe wa wisu wie a obepam se de opam wo yonko no Asiamah enti wa nkasa no obekọ wale Maame Agradaa no na oni kunu na oni be manana tie eye dai ene opam ni kunu no be wa awo efise ni kunu owa no wa wisu no aye ne de open nyina wie ya de ope no wonfa ne nya hwibiem ene apam no Asiamah Maame Agradaa nim se emojamunu wo mu je wo pe no onya nwisu nwie Asiamah ada Maame Agradaa be wisu wa wie a de wo pe no wo ye firi mu awie no saada no obepam be makrati sika awale wo ba aya ne ho ade empo na ade na wo ba tisika aya obema ho ade Asiamah didi ekoso Maame Agradaa wadem nyina wa hunu da tudo wonya twemo no Asiamah ye na ekoso Maame Agradaa ene mema semu ene ni kura semu Asiamah wa hu da wapam ni kunu ana obehyawo wonya twemo no empani mfose duwo wo bakwasea wa amlese de wotete no Asiamah nipa kro tete wo
Wamana bregu. Asiamah, enyina baby nkasa wa wale da. Na de ye Pastoral no. Saa no de beyewo, ba obeye ne times 10. Na de ama wo Asiamah. Asiamah, wa Jimmy papa. Wa Jimmy papa. Asiamah wo pa de 4. Etwedada we. Asiamah, wo ba dada we. Asiamah wo ba dada we. Wakote sika koye ne ho ade anase wo ba no so aye ho ade. Ei. Medwene ho amentiase o. Medwene ho amentiase. Asiamah wo ye Maame Agradaa ho ade wi mi busa wo. Watu Maame Agradaa ma na betra wo fie. Ana wakotra Maame Agradaa so. Na kam ye ntie. Asiamah ei. So wakotra Maame Agradaa fie wo de a due mamisumnuye wate. Bema wawale oba udi sika o trane kem oba ya wawale no Ghana fo nyina nim so wonya collect Ghana fo nyina nim so opekote Ghana fo nyina nim so woye dwamanfo Ghana fo nyina nim so woye kromfo Ghana fo nyina nim se maame ni su enusuman Asiamah wo pa ade afu nti wo mpesa wo de wonsa be ye adwumanti ana akwa wala Maame Agradaa na mde nam TikTok ze efe Asiamah jiwani kwabine bono no jiwani ada wo beba no adane na obehunu ada wo beba no adane na obehunu entimi nue jiwani oda sanye jiwani Asiamah hwede ye wafo uyanko mema hwede ye wo mu uyanko mema Asiamah hwede ye wo mu na yesi ebe watechi esa na eye Ogyam eka akosie na prophet Kumchacha so be kan bi ye ntwa ye ho ni nkotie mra ye kwaba ya toa so ede ama Asiamah ye bayi bronsam aye bayi bronsam ye bayi bronsam asa ye bayi bronsam because when ye bayi bronsam am say ya wade bi owa awokoya wanka so nsade na me ye na dangerous na nsade na me ye na emwa me we you totally bayi bronsam papa okay sa me kele ni osunsuma what is that intemuru adenja o mobo echi driver ni wona ma oni spare tire ade a wo ye na dangerous man no what you say ade a wo ye no e dangerous man no wankasa na ewi ase ho kura e de no me ye kanipa sa wo ya abrante na se wosi so na se wosi so that's our life ayet se Asiamah de ye bi na wani brisika that's we ye lazy a emre watwe na odi obi ewi aso fo obi yele ani obi a wose woni nkrofo yele beko out ani obi a wono de won pe wono wan de no eno me ye dane so etimna kanchire Asiamah ni straight say why a stupid guy Sofo na wosira wade no so no medi no wo yaw we kurase ni Sofo wagimi na ni miye we ya tete kwani na ni miye we kurase ni Sofo papa bi yenye sada dabida what am I saying adentina junior pastor senior pastor eyele problem aba was mafa masha wakawa what be that what is sad ye bi we ya busudi o yes sa na de onwa be hye kawa ama oba na dresse kama ama be ma na hye coat ma wo ho bosumi nsia ne wan yia ade bi efri nyame ye begina but ade a efri nyame na nyina Asiamah ye bayi bronsam aye bayi bronsam asa ye bayi bronsam because when you bayi bronsam am say ya wade bi owa awokoya wanka so nsade na me ye na dangerous na nsade na me ye na emwa me we you totally bayi bronsam papa okay sa me kele ni osunsuma what is that intemuru adenja o mobo echi driver ni wona ma oni spare tire ade a wo ye na dangerous man no what you say ade a wo ye no e dangerous man no wankasa na ewi ase ho kura e de no me ye kanipa sa wo ya abrante na se wosi so na se wosi so that's our life ayet se Asiamah de ye bi na wani brisika that's we ye lazy a emre watwe na odi obi ewi aso fo obi yele ani obi a wose woni nkrofo yele beko out ani obi a wono de won pe wono wan de no eno me ye dane so
Eti me kanchire Asiamah ni straight say why a stupid guy. Sofo na wosra wade no so no medi ne wo yaw we kurase ni sofo wagimi nani miye we yatete kwani nani miye we kurase ni sofo papa bi yenye sada dabida what am I say adenti na junior pastor senior pastor eyele problem aba wase mafa masha wakawa what be that hey Mr. Bankwa, who na nka me be you? Mama say you what say tap send. E wo bronya chede bi omode ma adofo. Na me be bisa se kwan be so no be fa ni sabeka bi. Nti me bisa. Tap send bronya chede promo. En na ka ho ake. As say tap send customers no. Wo mo cha mo niam bebre. Nya niam ba ko. Hey sir. Wo mo cha niam bi to say 55-inch smart TV. Wo mo cha blenders, wo mo cha air fryers, wo mo cha Amazon gift cards. Wo mo cha flight tickets to Ghana. Tap send there so the bronya. Wo say ni sika kai. Ka ba wa adofo no. 51st October kosi 28th December. Forget tap send bronya cha de na ye de agye so. Na onim sa pesa we ni a. Week bia uni how. The Albayana so send the week be at $300, €300, and also £300. My papa bro, hi. Now him the dance was our promo with Debbie. Grand drunk as our whole. I know 50 sabre was 28th December. So to me send the $2,500, $2,500, and also £2,500. Yeah, chow near my baby. You know, see me maybe sound. And I'm Baby and Kwanza. Unim say obi wo hwa and then the first time I download the tap send. He answer be so at the TV. At the TV promo code near chow bonus. At the TV. Hey, na say unim tap send that trena shim. Say omo ko Netherlands, omo ko Austria, omo ba UAE so Arabankas and this and this ka ni anzi ancha ni ama bebre. I no mo gentre ha. Mr. Mankwa me kono ma frɛ. Ka kire mama sa tap send man na. Me ka kire no. Me ka kire. Tap send dey fa kwanya we so mama finshia pa mun ko so a emfa tap send then send this camera madofo Ghana. Afinshia pa. Hello for comment for comment session for my Conforcing mama parts and any class and the year or Sofo Asiamah. Conforso Casse or Sofo Asiamah and the class any mama party. Also, I drink today and the same part to comment session for my and every criminal making kind at the amount. Conform every neck can't send the mama part. I worry about who pet as Saturday no worry. Happens on the spiritual father to be them. Mama party chima said spiritual father ne penna on Meccan because near oil and no tiasia. Date about who pen for more worry 18. One I would ye fancy that say, what it mama parts are no parts are open. Brana Becca straight and found wine and Casawa disrespectful. Oh, Honor, Eddie and some dear, and for egg can be with social media and so at the farmer part, a warrior no, and also day now, Pessoa can at the farmer part, a warrior drop a air comment no, part of comment session for my man, not a prepare making kind will have a fair and for a mouth. Miss Cabagio has house not Joe ha. I have a dim common, not profit about Bebem. Ye be dim komo prophet ba ko bebe no so aba be kasa e de afa eye mama part awarre no observe apa ba miss I na yaba waje black idie ye ko wedding ya share white e Saturday no bi a share white at the party before ye nyina share white because na ni jaba ya mama ba ko pe waware e no wakuku black Baba, pese mesre na ya mama sre. Me pese mesre. Wa wo hwe me tie me chia wo ho ye bibia boko. Ene nibre haskam. Sa ade pa kire me black nim de na me be kire. Eh! Sisi ade Agradaa bi ye ni a me tese me nam hoyi. Agradaa be so wo kire me say tese me go fa small boy. It yes mo ja no. Sisi Agradaa person what let me cover gam it say say me meto the years mo jani bi na fa me twa na me timi fa ko di be ma na be ma tinka obi adura na me say Agradaa to which say years mo jani sisi ano dia ye ade na ye ko heavyweight champion meja ma asore so won kasa na opa chese mama party bibi aka me dia nya masam Yes, mo ya ni na Agradaa be ka chese e me ma meto yes mo ja na fa omo show agbodo ho nti no ton na me se dia aye
Agradaa kyerɛ me sɛ me nkɔtɔ Yesu mogya. Me to Yesu mogya na me de fa ho na bɛrima small boy bi obedi me bi ɔreka. Oh. And sre Emma Messumens, many abrio. Once I departed tuntum ni mu, tuntum na kam sini nkyerem. Na so de Messia watch them and Ibra has come. Agradaa, it's the say na ko je ja ye kununum. Me kuna wo hwa mitie. Me be jawo. Hey, me go fat you, sugar boy. Me go fat you. Just say, me go fat you no so say good now no. Na asem we ka ne say, eh. Nana hima due. Nana hima no an. Woni nana hima. Na wo woni kuro mu ha say ya na asade. Nana hima oba hima ya. Ni nsema to media no so say omo nyira na mo ko heavyweight champion. Oh, okay. And no one year see am an chimpna. 1 year see am an chimpna no. It's mommy, pray for me. Spiritual mother, pray for me. My Asiamah is worrying me. On any pan so na mommy Eddie Nkrumah. Hey, someone here. And someone here, what can I say? That's a wood chirama. Oba mo nana hima na koye complain je mama part say be ma ne ame Yes mama bompa ye fama no se na nyankopɔ de ne sa to sunti oh we ya wood susu kasa whoa me se wood susu kasa my boyfriend and or you so the Nkrumah and on the face Asiamah ho te say la pewa and no say how na Agradaa ji no mini ye and to see am one say when you Ghana me se me chire mo mo ni di omuni enti Agradaa di Nkrumah fa ho na ram enti nsame sha se atwagu no Agradaa se ono Asiamah sha o sha sanko nso a konu nko befa adye sa ti ya ne se Agradaa se wa wo di Asiamah bia wo donation wo no ho for beju donation wo no ko se Asiamah for no mo ye sweet otimi ye ne nsan say no de to ne no for no ana se ana sa Agradaa ni say ya wo ye ni say de na say Asiamah no e tailor ni tailor for no so mo pamade a e say ya na mo de to machine no ho na o ma piata ameba into scissors ni so sokora po no o ya wa ko betimi di say no kura him I say into that sa Agradaa be so Asiamah ye say no de so no fu ni mu a no say say no de to collect na let us wewu into what Caesar no what the he asem stress no adela no Agradaa to see am me kwa so no bia bia me hu so wa so no ho no wo wa azoye to see am me ja so no bia e mo bia me friend spiritual daughter Agradaa am spiritual mother nti Agradaa tie ne tie ni bia to say me ba ho me ba me to Yesu mo jani bi esese me so me nya small boy bi na oteka me so awa and just Asiamah yes small boy yes small boy and just Asiamah yes small boy na dai onya small boy ye ni kuro mu ase na boni age o so more than 40 wa boa and just Asiamah am say Agradaa boa we di yan more than 40 years ada wo obi o more than 40 years an hu na so go Asiamah ni hu susua ni hu na mi ti ase mi ti we menim susua menim susua so ni nche se mi ti we me no ye pe mi ti me no wonya pe ti asem ni ye wo boa me kan okra che so wo boa Agradaa wonim say Asiamah woni late 30s woni ni early 40s no ni ni middle one ni bia wo boa ana na mo te sa Agradaa ya ye di we che heavyweight champion ti say ye ba mpai bo no wo betu ye fosen oh say and dem fam for ka say age cramp and fa e ya ware age fa ware le fa dem age le fa ware say age dem fa ware ona say abrofi no abronu wa 60 years but him ware Ghana ni bia o bia 25 years 30 years it's only na fa wo say enu nti na make us say na me be di Agradaa na mu echi okay me ti we mi wo mi sika mi die enti sa mi di Agradaa na mu echi say Agradaa am spiritual mother so say Asiamah am spiritual father me so Agradaa am spiritual mother enti me economy to na me di na mu echi adio sa age is just a number there and there me say me chitua ware no by for say by force na o ware no me what when na o ware no me ware
no. Because you only be. Why a small boy? To make china water no. Let's say you continue to go see my ass. Or when you move to Hey. That officer Maame Agradaa Sofo Asiamah no worry. So me worry to you. Oh, also worry to you. The nice or patches and mama part. But let's check you be the one. Me worry to you. Okay. So watching the one so one channel one to say why I'm also so interpreters. And I'm interpreting. Media Mrs. Siano me see match to ya one no. Me yana ma tokawa. Kawa person our really be me na me talk kawa me na me talk jo media eduru hono ma tetuo jejemi a me be kirem tetuo jejemi me ba be kirem me kan no kura kirem cause me tell my play me here odo ada na mo me see Hey, everything. me here odo. Okay. And me see why means na me be ware be mo oye krabri. Na me share me to fie ma na busuafo. Me ti wa me bra pa me bra me moje ni. Odo baby a me duru me odo pa na me hia. Ani ti na me see me ko heavyweight champion akoto Yesu moja. By who call crook as I said me na small boy. Na me ware no. Enti wa ye be na. Wo pa na be na me nu san tefre. Ya wa di say be delay me. Me tie, wo betima ne nam ho. Me worry you. Wo betimi ane nam ha na nse kwa be hu say abrantie bi ne na ne nam ha. Ah no to titi mobile money na no. Me kwa chena ware no. Me ka no kura kire wo. Me so na me ya. Dia na bi na me hia biem. Enti abusu ya fa say wo hwe me atie na tie biem. Ye ni na ye kwa heavyweight champion ye kwa ji Yesu moja. Ni ewia ya kwa ji ko jan aboyensa. Na ya dia chame kwase enti ase ti say kurom a oba wo ye odefo na obo ne bra no woni sika bidi na ekomo ndini bia ti see a ye ndi na mama part na mo echi ye ni na ye ba chichi small boys a warrior mo ye warrior me na be so camera si anim ye spiritual fathers amu betu atie me anim asam ka spiritual father no wo chie mu say eni asofo mpenifo bebre wo ho manage wo nti ebe ya wo ne osofo ketwa de no ntwentwen so we your problem na make us me ti we sisi asa na maye ma age se me be hye me date enche me hye next year me di me birthday a week later me need to me wade no ebejo na Yesu mo jana ye adwuma the spiritual father so anase mother betimi obetie so now small boy ya ko otie me na atoa so miensa me ntie biem me chima dia aware me gina ho ye kwa akopɛ ho bi ni aware ye ware bia ye pɛ invite on mo ye pɛ ne de be mo me aduru ho nim say I see you me man baby you ma be pɛ hwe wase me tu na sign me go fa me pɛ no me mo ma ba Joshua say wo ba me cause obey your best man obey wa chen enti ne ya fa na nye a big insult that is it ya fa na nye enti no no obey baby ase bi kura pa say ti o na onye ebusheni a Joshua dey also ware o dey na ebusheni ya ka no kura kira mu nti mu tie ni ntie ni ye sisi agra da kira ma no kwan no enti kwan na wa kira mitsira ma da braka mamu hwa wo your ba no your defone wa bobra na wo sika ana wo kakra wo ema be ma bia na brofil so wo ni kunu na te